Hello guys, pinigyan ng litong apan kosong loh ada masar kidunji blog senang keteman petang portal malitum masih nilitum hemisi family band itu ada masar kidunji senang keteman petang putih masih nalitum ada masar kiduna blog bang nang dunang pajuji dunji apansi juning rilo apendon malitum sama kupon si video lang may send pulo tang like comment video siya kimi jibo pulo lapen nili channel kelang kimilang pulo tang te nalitum kimilang pulo tang te subscribe ta lapen ala bell ai bottom long bell igno laten nili video kimi selam lu tu nalitum tag long berpo mana nang litum long prangsi nang litum po si mana litum ada masalah itu na ablong le thot pangking itu na de bar lo hempen le barak tak sitame hempen bar lo jo kemudian ada masalah genji oke jadi hem masalah jem tanjo hem sini tempat terono pak family le jo ini suku lo gundap tik lagi. Gundap ni gitu. Ini supi aki bisi lo. Guys ni gitu mepi. Kan pernah oleh lanjut, oleh dapat deh. Tengok lo, lihat oh. Tadi, sama Sarah Hamili dah puyo, kilit puyo. Deh, nongkrong. Boleh, ancudun rombo kalau yakin soal tu bang beda lama. Toh, kami tu cudun rombo. Mari cutang et penon. Oke, thot hem cedam thuli. Ke cedam lo. Cuet junet pen, hem ke cedam thlo yo. Di sumar tumpen, di supi eklen. Le hem asor. Pen di supi ki visita pini okcodun ling la ta okcodun ling la. Pini a video ma de pini upload ke. Pon segang tong nodon mari mu putot upload ma de putot a video long le tong tunang de ha.